Danas smo na mjestu gdje se okupljaju ljubitelji hrane, tradicije i poznatih hercegovačkih uštipaka. Vrijeme je da upoznamo natjecatelje i vidimo šta su pripremili. Ja sam Anita, a ja sam Lea. A vi pratite ABC portal. Odakle nam vi stižete? Dobar dan, mi smo vam iz Trebišata, pokraj Čapljine, selo sa dugogodišnjom tradicijom muziciranja, plesanja, evo sad smo i ovo je dio tradicije, uštipak, stara seljačka hrana. A imate baš jako bogat stol, stvarno svaka čast na pripremanju, imamo ovdje i slatki dio. Je li i dalje jedu uštipke s nutelom ili je to nešto nanovo? To je nešto nanovo, to djeca vole, pa evo i da se i njima udovolji jedan dio za njih. Pa je, treba se prilagoditi svima. Svaka čast stvarno na stolu, imamo ovdje i čupter. To su naši tradicionalni slatkiši, nekad nije bilo bombonjera i čokolada, tu je suva smokva, domaći orah i čupter, tako mi kažemo. Ima pogača, peksimeti od kvasanog kruha, sir kozi domaći iz mješine, domaća kavada, kako mi kažemo, ili paradajz, sve je domaće, naše, evo, mi smo dvije obitelji, i prijatelji i rođaci, tu smo da se zabavimo. Dobar dan, recite nam odakle dolazite? Iz Širokog Brijega. I je li ima neki tajni sastojak u vašim uštipcima? Nema, samo voda, so i brašno. A jesu li to oni pravi tradicionalni? Da, starinski pravi. I jesu li vaši najbolji? Vidjet ćemo, mislim da jesu. Jel očekujete nagradu? Pa nadam se, Bože. Hvala vam. Pored ovoliki ljudi baš i ne očekujem. Je, puno je došlo, da. Odakle nam vi stižete i kakve vi uštipke predstavljate? Mi vam stižemo su Zarića iz Širokog Brijega i predstavljamo klasični hercegovački uštipak. Ima li neki tajni sastojak u njima? Pa rekla bi prije svega ljubav. Između ostalog koristimo dvije vrste brašna, tip 400 i tip 500, ostalo voda i malo rakije. To što stavljate rakiju, jel to znači da se možemo i napiti od jednog uštipka? Ne, možda nažalost ne. Rakija nam služi da nam ne upija masnoću i ona se dodaje skroz na kraju. To nam je zadnji sastojak i nakon toga slijedi pečenje i degustacija. Odlično, eto, možda i sastojak i u rakiji, a očekujete li pobjedu možda? Pa nismo nešto razmišljali o pobjedi, ali bilo bi lijepo. Dobar dan, recite nam odakle dolazite i kako se zovete? Dobar dan, mi vam dolazimo iz Knešpolja, predstavljamo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Crnašnica. I što nam vi ovdje predstavljate? Pa naravno naše tradicionalno jelo uštipak. I jel vi imate neki tajni sastojak možda? Uštipak vam je samo voda, brašno, so, nema tajnog sastojka. A zašto su vaši baš najbolji? Pa zato što pečemo nas dvije. To je to. Ste li isprobali uštipke? Jesam. Koji vam je najbolji? Probao sam i 3-4 uzarički, pa onda bunjana, oni što su na masti. I sad ostali, nema im zamjerke. S nama je tu gospodin, kako se vi zovete, možete li se evo predstaviti? Mogu, Bero Crnjac, Bijelo polje, Potoc. Što ste nam vi danas pripremili, imate zanimljive majice, to moram pohvaliti. I evo tu je ekipa, vidim, sva skladna, od mlađih do starijih vidim. Čak i harmonika je spremna za veselje, čisto druženje. Evo, rekao sam i vašim kolegama, prošlim koji su dolaze, čisto druženje, ništa natjecanje, ništa. Eto, i to. Ali možda čak i pobjedite. Pa vidi, dijelit ćemo nagradu zajedno. Super, imate tu i pršuta i likera. Sve naše domaće, vjerujte, držimo domaću. Kakva je godina bila? Odlično. Nije bilo krupe i nereda. Nije bilo krupe, ni lani, ni ove godine do sada. Vidjet ćemo šta će biti. Vino imamo naše još nismo uzeli bunjsko vino. Naše trošimo. Imamo tu nešto malo likera, malo meze. Evo sad će uštipci doći.
počastite se i to je to. Kako se vi zovete i odakle stižete? Ja sam Jadranka Knežević i dolazim iz Mostara. I čiji uštipci su vam najbolji? Iločki, moram reći, Iločki, imam ovdje dobre uštipke od Arbile. Tako da povezani su jedni i drugi, jer vlasnik ove udruge iz Iloka, izvor života, je upravo rođen na bilima. I sad postoje ljudi koji prave uštipke iz bila i uštipke iz Iloka, uglavnom su isti, s tim da ima neka nota različitosti, jer ovdje stavljaju rakiju koja je proizvedena od traminca, a ovdje je rakija od naše loze. Kako vi pripremate svoje uštipke? Ima li neki tajni sastojak u njima? Nema nikakav. So, voda, hladna voda, so, brašno. Koliko je već dugo pravite uštipke? Odavno. Je li to neki recept od vaših baka ili ste vi to naučili? Je, to sestre pravila i ja. Super, super. Odlično. Dobar dan. Dobar dan. A recite nam odakle stižete? Stižemo iz Iloka, najistočniji dio Hrvatske. Pa čak odgore, šta vas je navelo da dođete baš u Mostar? Pa mi redovno dolazimo u Mostar, međutim naši korijeni su odavdje. Znači muž je iz Gornjeg Gradca, a moji su iz Ljubuškog. Iz Ljubuškog? A vidim imate neki OPG, šta vam je to? Mi smo proizvođači, imamo svoju vinariju i šampanjeriju, radimo šampanjce, odnosno pjenušce i vina i imamo svoje obiteljsko vinsko gospodarstvo na obali Dunava u Iloku. A vidim vi imate neku akademiju za uštipke. Pa mi radimo 8 godina akademiju za uštipke i promoviramo hercegovački uštipak jer svaki drugi stanovnik je Hercegovac. A šta je tajna kod vaših uštipaka? Pa tajna je u stvari brašno ispod kamena i tajna je rakija traminka koja se radi od vina traminca. A kako ovu akademiju imate sad u narednom periodu? Pa evo pozivamo i vas da dođete, da se upoznate sa našim ljudima koji rade uštipke. Imamo ih iz svih krajeva Hrvatske i 29. i 28. radimo 8. akademiju uštipaka s ciljem promocije hercegovačkog uštipka i hercegovačkog kraja. Vi baš volite Hercegovinu? Jako, jako. A kako se zove vaša skupina? Naša skupina je udruga Dunav vino i naša skupina je vinarija, butik vinarija, vinsko-turističko gospodarstvo, izvori života Ilok. Rodila me majka i učila pravit uštipaka. Hercegovka, rodila me majka i učila pravit uštipaka. Vidi pravi Hercegovac.
joj Anita, ovo je iskreno najbolji izlazak do sada. Vjeruj mi, itekako, ajmo mi po još jedan uštipak. Dobro nam došli na